Today, we're flying our plane to Vlakfontein, where we'll be chilling namajita, singeja nabo. Siyazi ukuthi i-day-to-day life yabo injani. Abaleke sikhuluma manje njengamajita ukuthi kahle kahle yini lesikhawathayo, yini lesenza ukuthi whenever masifila ipain, whenever masinama problems, sibalekele ema-drugs. Because if ama-drugs buyi-solution ngabe wonke umuntu ama-drugs successful. Yazi ngizokutshela banamoshawa umphakathi okwaziyo. Yeah. Obvious ukushaya ucabangela. Thatha uyitulu namathende wayosikalisa. Ngayosithengisa. Yeah. Bathola. Ngibuyele la asho khona umjida yabo. Ukuthi ugcina ushayeka kangcono kumphakathi okwazi. Ngitshenga ukumele ngiye. Kumele ngivumelane nabodokotela. Nama-therapist la ngiyokhuluma nawo. Mawungilayela ukuthi ngenzeni kumele ngibamamele. Tsebang gore recovery is hard, but regret is harder.